Dr. Byarugaba Baterana orikukurira erya Mulago yarambuza abanyamakuru mu kasheshe k'eriizooba ebintu eby'omurembe ebitirwa mu ryeteguuriire aho barije kukomera abantu barashange n'oburwaire bwa coronavirus. Kati aba corona betwagara ebitanda bino katubitedeko wano kati boba ona corona jirete wano labe. Yes. Betulinze bwabaze wano titwagala je n'ikintu kyonna yajenga bwali atuyambe ajenga bwali tujja kumuteka wano tumujanjabe nemere tumuwe n'okumunaza tumunaze ne sabundi tumuwe buri kimu tumuwe. Dr. Baterana yagira ngo omwanya ogu batekamwe ebitanda rwenda kandi buri kitanda kiine ebyoma by'omurembe okuyamba abarwaire okwisya kurungi n'obutajanjaja burwaire. Total 900 patient beds that are here. You can get the high dependency unit of each bed. So you can put a patient here and receives oxygen, oxygen. The patient can receive a vacuum. Yagamba naha burwaire obo kuba orukukwata hamwe n'ebicweka hibirukorabera. The biggest vehicle to bring it to your eyes and mouth is your hands. Ebyo biyonja hirwareri nabyo byatibwamo amaani kandi buri muntu waba naza kutaho mu irwareri abanza yanabo mu ngaro. Bitona we Dr. Jenny Nachubuka yagamba hamuringo okubetebekanisemu. We have some equipment right here, such as the mechanical ventilator. Then we have the monitors, like you're able to see, it gives you multiple parameters, which if abnormal, an alarm goes off. Yesinga nyo oburungi mu nsi ya Africa, south of the Sahara, north of Limpopo. Wegendo nonye mu internet. Bunojiraba oje kwesente. Yino bijirabe ne timugena mugamba nti Uganda tuli n'ebintu okujako aba social media tibabimanyi. Aiturugambira obwa hato mbaro bw'abantu abino burwaire bwa coronavirus bwayongera kwikaha mitwaro 22 kakagabe na 93 abarukufa bahika hari 9 kandi abakizire bahika ha mitwaro 8 1531 ndi Province Kampur.